Mantap ge, pancingane oleh akeh nemen. Sok seneng ge, sinur pasti seneng nemen ge. Nang golawu ge, parkir sip. Sip. Nur, Nur, Siapa sih Nur, kak? Nur, Mas Warbat kas mancing ge Nur. Apa sih? Nur, Bawa apa? mau digoreng ya? Wah sih mau tutul lah. Mas mancing Nur, oleh akeh men ya, oleh akeh men. Tening ke temen. Ya Nur, Iya apa sih kisi? kepiting Nur. Kok dimasak ya? Enak temen geng kok. Iya. Sapi tuh kayak ih. Anak-anak lengau ya, anak lengak. Anak kayak Bumbu apa? Dimasak kongko. Tiga gitu dimasak. Tongseng bolong tongseng. Ya. Tiga yang ngalut kayak kue kak. Enak ya. Apa sih kisi? Kepiting Kepiting Nur. apa? Kepiting bulet Nur. Kepiting bulet Nur. Bola, Kepiting bulet kepiting bulet ngalot toh. Wah, mau angel maning.